Na muchini lowa ku mu dzinginisa miri ukona. Ukona na xitidio be. Yeah? Mara xo kachisa mitwa kahle. Amita. So Papa Penny. Yeah. Mrs. Liendla man. Nti. Miluka man. Nenda itukulu mina nkoma nje. Nkoma lokula koma hloko mina ufana uchala folo ro tala ngopfu hansi. Menda kangani n'hwetini? Yendla kama. Oh, mara yo ya hari kona. Ka mbirhi a hlamba, chucha yendla. Indlela le and aswini tekeli problem hikuva a ni hi mina. So ku nga bankari hi mbona mi nga yi bohanga. Hi mbona mi nga yi bohanga. Ndzi nga va ku humeleli mhaka yin'wana ya nghozi. Ndza ku ri ya so ku ri nga va ku ri nghozi a ni le nga ni lahla yona. Yeah? Yi ku komba ri kwalaya ka bokisi. Ndi ton'wana va n'wansati phela loko ni nga endlangi leswiya a ni yi kuni ngopfu misisi leyi. Ya hari kona. Loko ni kamela ndhawu yi na makatla phela u nge se no va a hi mavo. Baba Penny. So hina va misisi phela loko hi tlela hi boha maduku. Ya vavasati mi boha maduku ku misisi ya n'wina yi ni tlhelo nakanaka hi ndlela yaleyo. Na xijujuva lexiya? A ni ma tola ku hina na hi wona lama ti-NIP. Na Keza amfaki. Yi. Mafurha lama ma tirhisaka lama ma ti-VIP. Moka ma nga tsakamiki ku mi tshorisa swigelo a hi bohi. N'wanuna nga bohi loko a tlela se mi nga hambanisi misaveni na byona. Swona sweswo. So a lava ku twisisa vurimi loko va boha loko va tlela. Ya le. Mi nga dlayisa Loko va tlele loko suka hi kuma va finengele ku fika la mikolweni. Nga va hambanisa na mama Nomi na. A hi vulavuleni hi vanhu vo pfinya va mi kuma hinkwenu. Mara doro. Endo loko mi heta ku khayima mi karhi mi sukuta tihuku hinkwaswo leswiyani ivi loko mi sungula siku ra n'wina mi dya yini n'wina vhele? Hi nga hala ta ti endla vanhu vo antswa. Mi ladza a dya. Leswiya swa ku ri hi dya mahanyahanya hi swona. U dya ku pfumelaka ku khwiri ri amukela xin'wana na xin'wana. Dya matamani lama tolo na vuswa bya kona. Sweswo swa ku nga ri na timpfula hi khusini. Dya mikusa. Hi karhele hi madamu hi leswi madamuwani. Hi tidyela xin'wana na xin'wana lexi nga available. I ku pancha vavasati ku ri ni lava hot food. A hi le restaurant la. Wata mi wanuna n'wina. Vhele mina va hlamala lava dyaku ti-restaurant mi kuma khoma very fork of a knife. Yo! Va ri yini? Fork of a knife. Mi kuma ku ri ma swi vona munhu loyi a nga tolovelangi swilo leswiya. I tolovele B&T. Hayi na hi hanya xintu hi hanya kahle. A ni hluphisa twa mina u nga pfuka wa baxanga magezi. Mani magezi mina. Mpempeni. Okay, so Papa Penny, hi tshame hi vona mi lava ku ta teka nsati wa vumbirhi mani. Mara ku mu laveni. Se i reality yaleyo. A ni reality. Ya vuya hi lava ku mi tsheta swin'wana. Na sungula ku stuta season 5. Yo hot mi ta swi twa kwalaya. Se amla ku yini? Hayi mina ni vutisela kumbelela ni kahle ngopfu. Swa ntiyiso mara ni lava ku ri mara hi ni ta byela ndoro hi vanhu i xikalavetu. A ni ta vutisa yena. Ha vutisanani a ni sometimes fane mi hlonipha nsati. Timhaka tin'wani a ti kahle mi publisha nsati ku biha u nge yena a nga kahle. A hi veke na xikhwameni na ku ri leswiya hi bula na mhana Nomi ku hi nsati. Na ha ri kombeleni khizamini mara u nge swi ya kwalaya. Mo hleketela ku ya kwalaya.
ya kwalanyana Ndoro mitsundzuka hi loko risimu leriwa. hey Hi, mina iphushela mandlo. Bapheni ba busy in this one vele. Tshela dinana ke mani Yeah. hi seed banana na nom Yeah. or apple na nom leswi dwa. Yeah man. Hi tlhelela kwala ka shaka buntu nga ri khame. Yeah. Yo wa. Original pen. Kamba mangalwi ne. Ayilwanga. Ayilwanga leswi. Vanhu va kula hilo. Yeah. Mi nga humuka munhu hi Indli. na ku ri munhu hi na ti-mistake ta hina. A nga kona munhu wa 100%. Se loko munhu a endle 5 good a ta onha hi xin'we u nga cancel 5 hi one. Yeah. Yo. Mina I might be wrong. Mani a va wrong mara swi vuli ku ri hi perfect hi fane holova swi kona. Ndoro i lexi mbonaka onge nge mi lo kota ku va mi xi cinca hi vutomi bya n'wina a mi ta va mi xi cincini karhi hi pfala mhaka leyiwani ta siku ra namuntlha i yini lexi a mi lavula ku ri nge swilo jika swilo swi va hi ndlela leyiwani a ni ta va ni tsakini ngopfu ku tlula leswi ni nga tsakisa hi swona sweswiwani. Leswi mina ni nga hi swona a ni tsaki ngopfu evuton'wini bya mina loko ni vona machangani matsonga va khomanile va ri xilo xin'we va ri na hosinkulu leyi hi nga protection in our culture hi vulavula hi ku ri a hi na constitutional house ya hina ya ku hlayisa ndhavuko wa hina. Loko no tshika ni famba emisaveni ni swi vona swi endlekile ni nga tlela kahle hi mbilu hinkwayo or ni hanya kahle hi leswi swi nga mbilwini ya mina ku ri why hina hi tikomba hi nga ri vanhu hi holova hi hexe hi va na tribalism hi hexe hi vitana na Mutsonga Muchangana. Hi leswi a ni lava ku ri swi hela hi kota na hina hi va vanhu a South Africa hikuva we are more than 30 millions. And Lomon Vusa, why we are more than 30 millions, I will explain you for it. The prophet in quite even away, never vitana swongo swa mana wo. Even away, na telegutula and kwavu, Vitram Changani, I vitleri ruketela or why ruketara, wo itemendela go in our vanuna, in a run to Kawa, Satavala South Africa. Loko mina ku vona Xitsonga a xi thyakanga hikuva a ri ririmi ku va ku ri aka mara ririmi ra Changani or vito ra Changani na rona a hi vito mara ri dume ku the men they are very good. Hi na matimba ya rirhandzu hi na matimba hinkwaswo se hi dume hi sweswo ku hi na rirhandzu ivi mihlovo leyin'wana yi kota ku lwa na hina ku va swi thathela vafadzi va hi tekela vavasati. The men are very good. The men are very good, man. What about I Shagan? Yes. Ndoro ikisuka rawile kwa mbida ina kasukura na mutsa timana basta sokula mkanzelara manje ikese umkara ngwira ndini mahanya ina kasukura na mutsa ngwira penny ikese sunengo baba mihlayisa kama yimisa mjeko wa ina ndira na